Life is a precious gift given to us by our Creator. Usahay, sa sobra nato kabisi pagpaningkamot sa usag-usa ka kinabuhi nato, we are not able to enjoy life na gihatag sa Ginoo diri nato. We always aim for a better living. Kinsa may dili ganahan mabuhi o gayahay, di ba? But remember, life is short, my friend. Dili kinahanglan og sobra kadaghan na kwarta just to relax and take a break. All we need is a good friend, companion, an unplanned getaway to disconnect to this modern busy world and to connect to our Creator's greatest creation. So tara, let's enjoy the life given to us. Biyahe ta sa gitawag nilang Canigao Island o Matalom, Leyte. Matalom, Leyte is a third-class municipality in the province of Leyte. According to the 2020 census, it has a population of over 32,586 people and it composes of 30 barangays. Alright, madong hapon. Dala karon sa may Canigao Island, which is one of the most visited island here in Leyte. Usa sa pinakanindot nga isla diri sa Leyte. And recently nag-conduct sila diriya og I think quarterly or yearly ba nga rehabilitation. Pila po to ka buwan usa nila gipasudlag balik. Pagka last July pa nila ni open og balik for public mga turista. So here we are, and again did not disappoint us pagabot sa kanindot ani nga isla. Pakita na ninyo ang beauty sa Canigao karon. Alright. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. The sun will shine on you wherever you go, wherever you go. And when it gets dark, stay strong. You're never alone. You're never alone. The sun will shine. The sun will shine. Yeah. And after na mo malibot o makita ang kanindot ang islaha, dili pwede wala tayong mga sinugba na baon. Papakarne mana or isda. Kaya maudyo na ang perfect na putahe basta padagat na ang isgutan. Ano gitawag og sige na wasay-wasay. Wasay-wasay. Nasa record na? Nasa record. Diyan sila sa Namyam. Umyam. Usa na pud ka lugar ang atong nabisita mga ka-team.
Hinaot nga kita isip mga bisita sa maong lugar, mahimong ehemplo sa mga umaabot na henerasyon. Hinaot na tagaan natong importansya ug ampingan ang mga manindot na lugar na sama ni ini. Aron maabdan pa sa mga sunod na henerasyon ang kanindot nga nakita nato karon. Kami ang Team Jamelin mapasalamaton sa tanang mga individual na nagsuporta kanamo. Hinaot na dili kamo mapulan sa pagsuporta kanamo. And again, thank you mga ka-team. Be safe and kita-kits sa next episode. Peace out.